naslednji komad ponosi ime po ceponu iz sestrični iz Brazilije. Ja, kera še cela diši po vsej nam. Ja. No, mi pa zdaj učali eno talk show. Rosa, rosa.
muškarci, baš stisni kad ste komadi njihovog postoje, možete vidjeti glasnike, vrbačate pušiona. 6 tišine imate šansu da osvojate maksimalno. Ajde u prveki, dokažite kad ste jači od ženski. Pa, mošte, rosa! Ženske, pomagajte, to je... Stipe, stipe! Rosa, rosa, lepa, lepa, dajte si jedan aplauz, svaka vam je čast, majke.